Dobar dan, dobrodošli u treću epizodu podcasta Zalet inovacija koji realizujemo u okviru istoimenog projekta pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Danas pričamo o regionalnim inovacionim startup centrima širom Srbije, o njihovom značaju i ulozi za celokupan inovacioni ekosistem naše zemlje. Poseban fokus današnjeg razgovora biće regionalni inovacioni startup centar u Novom Pazaru, čiji je koordinator Šemsudin Plojović, naš današnji gost. Sa njim ćemo imati prilike da razgovaramo o uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreće risk u Novom Pazaru, a posebno zanimljiva tema jeste kako je grad Novi Pazar od grada džinsa i nameštaja postao grad inovacija. Šemsudine, dobar dan i dobrodošli u podcast Zalet inovacija. Dobar dan, hvala na poziv. Da krenemo od, osnovne neke definicije riskova. Šta znači regionalni inovacioni startup centar u praksi? Pa ako pogledate, za razvoj svake industrije potrebna je neka infrastruktura. Ta infrastruktura podrazumeva i zgrade, i ljude, i sistemi, podršku i sve. I mi smatramo da naučnu infrastrukturu treba samo da rade naučno-istraživačke institucije. Međutim, nigdje u svijetu nije tako. Svugde postoji još mnogo druge infrastrukture. Onda smo smatrali da samo naučno-tehnološki parkovi mogu da budu nosioci inovacione infrastrukture, primjene savremenih metoda i tako dalje. Međutim, ako pogledate u univerziteti, naučno-tehnološki parkovi su u centrima. I onda imate jedan veoma veliki deo teritorije, ljudi, talenata, mladih, koji su nedotaknuti, tako reći, tim pokušajem da mi tražimo primjenu novih stvari, novih dostignuća, inovacija u bilo kojem segmentu. Regionalni inovacioni centri su upravo tu da mlade ljude i sve ostale, ali pre svega mlade u što ranijem periodu vežu za razvoj inovacija, vežu za razmišljanje preduzetničkog gde nešto može da se primjeni, što se primjenja da to je kao drugo mesto, mogli bi kod njih na lokalnoj teritoriji, ili također da budu ti koji će da pruže prvu pomoć, prve informacije nekom koji je došao sa startup idejom koja je dobra, pa da ga kada više ne budu mogli da ga prate svojim kapacitetima, preusmere dalje na naučno-tehnološke parkove i druge programe koje su u okviru vladinih institucija i u okviru drugog sektora. U tom smislu ključna razlika između NTP-ova i riskova je u tome što nemamo naučno istraživanje u okviru istog. Najlakše je tako da se definiše, ali možete reći da ja sam čovjek koji mnogo voli hijerarhiju, pa bi rekao da u cijelom tom razvoju inovacione infrastrukture da su regionalni inovacioni centri instance niže od naučno-tehnoloških parkova i to je također ministarstvo prepoznalo, pa su ovogodišnjim programom regionalni inovacioni centri svaki vezan za određeni naučno-tehnološki park gdje dopunjuju kompetencije i gdje im naučno-tehnološki parkovi pružaju pomoć, to jest pruži dodatne resurse u onome što je inovacioni centar na lokalnom mjestu. Baš o tome smo pričali u prošloj epizodi sa Milanom Ranđelovićem, direktorom NTP-a iz Niša, koji je pričao o važnosti regionalnog razvoja, ali pre svega regionalne saradnje između NTP-ova i regionalnih inovacionih startup centara. Kako izgleda ta saradnja i u čemu se ogleda? Pomenuli ste kolegu Ranđelovića, mi smo deo njihovog ekosistema. Pre svega, program regionalnih inovacionih centara je relativno kratko funkcioniše. I nama, kao ljudima koji su angažovali u inovacionim centrima, je potrebno još dodatnih znanja, veština, kompetencija, sposobnosti da adekvatno odgovorimo na potrebe tržišta i da adekvatno odgovorimo na onome što se javlja na lokalu kao inovativno preduzeće, kao startup, kao želja pojedinaca da nekako doprinesu razvoju lokalne ekonomije ili ekonomije globalu. I onda u tim nedostajućim našim znanjima nam je naučno-tehnološki park Niš, nama je Novog Pazara pre svega Niš, naučno-tehnološki park Niš tu da nam pruži svu pomoć. Ja kažem, on se kao stariji brat. I zaista su nas u ovom, taj projekat traje već više od 6 mjeseci. Prošli smo odluke vezane za razvoj startup zajednice, odluke, treninge vezane za pravnu pomoć, odluke, treninge vezane za razvoj
kompetencija iz oblasti mekih veština i tako dalje, tako da mi u Novom Pazaru smo imali veliku korist od tog takvog zajedničkog nastupa, a također i regionalni centri koji su svaki bi izgradio svoje sposobnosti i kompetencije da bolje deluje i pruži bolje. Pričali ste da je ideja i uloga centara da u nekoj ranoj fazi rade na osvešćivanju ljudi o inovacijama. A koliko je ta faza rana? Šta to znači? Uzrast, godina, školovanja ili jednostavno neke profesionalne orijentacije? Kada govorimo o tome kad neko treba da se bavi inovacijom ili da razmišlja o preduzetništvu, pazite, inovacije i preduzetništvo je neodvojivo. I odgovor je juče, jer svakog dana kasnim i nažalost u savremenom toku obrazovanja veoma često mi kroz studijske programe preskočimo taj deo. I onda je važno da vi, ako imate interesovanje za neko polje, imate instituciju koja vam je najbliža, kojoj ćete prvo da se obratite, tako da mi, na primjer, imamo nekoliko polja delovanja u samom Novom Pazaru, ali slično su organizovani ti inovacioni centri, gde imate rad sa obuke koje nisu to više obuke, to su predavanja. Način je da zainteresujete ljude koji su 7. i 8. razred, na primjer 4., 5., 6. kroz, na primjer, First Legacy, koji je super ili slični program robotike gde se deca super zainteresuju. Imate ligu za dronove i tako dalje, gde se deca uče robotici i savremenih tehnologija, načinima primjene gde bi to moglo da olakša život. Onda imate programe za srednjoškolce, a istovremeno se razvija i mreža Makers Labova, koji također su tu da uključe srednjoškolci u ceo taj proces. Tako da ovi priča regionalnih inovacijnih centara je također i da na lokalu, ali i što pre i što ranije prenese poruku značaja savremenih tehnologija, primjene inovacija i da mi ne možemo svi biti zaista preduzetnici, ali treba da razmišljamo o tome gde to što ja znam može da se primeni i da bude korisno. Ne. Pomenuli smo NTP-ove, pomenuli smo, ajde kažem, hijerarhijski regionalne inovacione startup centre, ispustili se na Makers Labove da zaokružimo tu neku infrastrukturnu priču i širom Srbije i na lokalu i u regionima. Kako iz vašeg ugla izgleda inovaciona infrastruktura naše zemlje na današnji dan? Pa, ako pogledamo na današnji dan, zaista može se reći da je, tako reći, svaki deo naše teritorije, ljudi koji na njoj žive, talenata, oni koji žele da se bave inovacijama, primjenom savremenih tehnologija, tako reći, svakom tom delu je omogućeno ovom infrastrukturom da ima instituciju koja mu je blizu, koja može da se obrati. Nije tako stanje bilo pre 3, 4, 5 godina i pogledate projekat Makers Labova, mislim da i on ima 3-4 godine, projekat inovacijnih centara ima malo više, 5 godina, čini mislim 6 godina i u svakoj od tih godina vidimo da je ta mreža tih institucija sve češća i da je vama kao nekom ko dolaziš, Novog Pazara, Užica, Priboja, Zaječara, sada lakše da dođete do nekog ko će vam dati adekvatnu informaciju, adekvatnu podršku kako da razvijete svoju ideju, primenite neku inovaciju, kako da usavršite veštine koje su potrebne. Kada gledate onaj komercijalni deo inovacijonog ekosistema Srbije, uspeha domaćih startupa, s druge strane i nekih neuspeha, kako na to gledate? Na kom smo nekom stepeniku razvoja u tom domenu? Da, a međutim, kada govorimo o uspehu i neuspehu, veoma često zaboravljamo mi ističemo da je IT industrija koja ima najveći izvoz. Ali također i zaboravljamo da ističemo brzinu razvoja IT industrije i da je to industrija u Srbiji koja se najbrže razvija, koja najviše zapošljava ljude koji su na najviše nivou, tako reći, prosečnog primanja i da dajemo proizvod koji je na najvećem stepenu obrađenosti. I to je idealna priča sa aspekta ekonomije, sa aspekta izvoza, sa aspekta razvoja tržišta Republike Srbije, ekonomskog, ali i lokala. Sad, kada to pogledamo u odnosu na druge oblasti, na druge industrije koje se, na primjer, razvijaju na lokalu, imate sa druge strane i
jedan nejednak, da bi sad svi željeli da uđu odjednom u IT industriju, jer to je idealno, kliknete 2 puta mišom i imate 3 prosječne plate u Srbiji. Nije te. Zaista je teško da se radi komplikovano, da se rade ljudi koji rade sa visokim stepenom znanja, specifičnih veština i tako dalje. I da, nisu sve uspešne priče, ali nemate vi ni jednu industriju nigde da su sve priče uspešne. Hvala Bogu što je pomislili, mi imamo mnogo više onih koji su uspešne priče i ti ljudi, te kompanije zarađuju novac, zapošljavaju ljude, daju im šanse, karijerni razvoj i zaista su pozitivan primjer, ne samo u regionu Balkana i Evrope, već zaista svi poznaju Srbiju kao mesto gde se razvijaju kvalitetne proizvode za nas, naši, ili da razvijamo te proizvode za druge kompanije kao SOS. A koliko startup kompanije rade na razvoju sopstvenih proizvoda? Nekako je od uvek vladalo da je zastupljen pretežno outsourcing za druge kompanije i da u tom smislu većina startup kompanija i IT kompanija zavisi od usluge koju pruža za druge kompanije koje razvijaju neke svoje proizvode. Zanimljivo pitanje. Hvala vam na to pitanje, ja često govorim o tome. Da bi vi razvili svoj proizvod, treba da imate mnogo znanja, više spektar znanja, kompetencija, nego da razvijate proizvod za drugo. Te biznis veštine bi trebali da prođete kroz određene kompanije pa da ih naučite. I vidjet ćete da najuspešniji startupi, najuspešniji IT kompanije u Srbiji su vodili ljudi koji su bili uključeni u velike korporacije, pa su osim posebnih veština koje znaju iz razvoja softvera ili nekog drugog dela, naučili biznis veštine. Sad ne možete da očekujete da od jedne industrije koja se brzo razvija, istovremeno uči i biznis veštine i specifične veštine i tako dalje. Da mi, zato što imamo zaista talentovane ljudi, i kad kažemo talentovane ljude, ne pretaravamo to. Mi zaista, kad pogledate broj ljudi koji izlazi sa različitih smerova, koji studiraju IT ili povezane stvari, i broj ljudi koji su odavno u industriji, da je taj deo, da je ta odnos, taj srazmer, možda najbolji kod nas u Srbiji, i da ljudi koji razvijaju naše proizvode to rade na izuzetan način. Da, potrebno je vrijeme da se nauči ovaj biznis deo. Međutim, ni tu ne ide u sporu. Ili danas u Srbiji imate mnogo kompanija koje su globalno prepoznatljive, koje su sa domaćim proizvodima. Da, ne možete očekivati da baš svaka kompanija, pored toga što radi za drugog, ima i svoje proizvode, da se fokusira samo na svoje proizvode, ali smo uspjeli da tokom ovog vremena kreiramo, tako reći, kao tržište kompanije koje razvijaju svoje dobre proizvode. Kada pričamo o regionalnim inovacionim centrima u Srbiji, njih ima, ako se ne varam, 23 širom Srbije. U Novom Pazaru je jedan od njih. Od 2018. funkcioniše regionalni inovacioni centar u Novom Pazaru. 6 godina kasnije, kakva je inovaciona klima u Novom Pazaru? Pa, zaista smo promenili pre svega shvatanje značaja inovacija. Do pre neku godinu je neko ko se bavi IT-em bio neki mali koji kucka na računaru i igra video igrice. I za ovo 6 godina smo zaista promenili sliku. Šta izgleda, šta je to baviti se inovacijom ili šta je to baviti se pre svega IT industrijom, pošto smo mi naš segment pre svega usmerili na IT industriju, jer smo vidjeli da tad kad smo krenuli je tu bila najveća tražnja, najveći zamah je tu bio najveći zalet. I kada govorimo o tome, danas, tada ste možda najveća firme tam u IT koja se bavi malo 4 zaposlena. A danas imate nakon 6 godina preko 300 ljudi koji rade u različitim kompanijama, nekih možda preko 120-30 koji rade u startup kompanijama iz Novog Pazara. Nisu svi oni startupi koji imaju onaj hokejaški štab razvoja pa da imaju nagli eksponencijalni rast, ali su kompanije koje imaju svoje proizvode i koje rade za ljude, zapošljavaju ljude i daju, Englezi to kažu, decent, dostojne zarade. Šta su dostojne zarade? To su zaista zarade koje su iznad prosjeka u odnosu na prosjek Srbije, a pošto ja dolazim iz Novog Pazara, u tom delu Srbije imate da su prilično male prosječne zarade, uz to da je velika stopa nezaposlenosti. I tako da tu smo napravili zaista prepoznatljivosti da dete koje danas raste, koje sad razmišljaš koji će da upiše srednju školu, svako od njih ima neko o moj rođak, o moj dul koji je
iz komšija, iz ulice, iz naselja, koji se bavi IT-em i koji je pozitivan prilike. A koliko je to bio težak put da od grada džinsa i nameštaja napravite grad inovacija? Pa svaka otežavajuća okolnost sa druge strane vam je i neka šansa. Kada pogledamo i u zapadnu Srbiju, na primjer, vi imate da je u Novom Pazaru stopa nezapošljenosti zvanična negdje 51%, u Sjenici 56%, u Tinu 59%, čini se. To je skoro 6 puta više nego prosjek Srbije. To je 6 puta gore prosjeka Srbije i onda imate veoma veliku teško vam je da se zaposlite u Novom Pazaru kao mladinac. I to je bila super prilika da krene jedna nova industrija. Samo nam je potrebno bilo malo podrške i to malo podrške je došlo kroz projekat inovacionog centra i ovdje ja ističem jednu izreku koju kaže se da je Njegoš rekao mnogo je Njegoša sa ovcama prepala zato što nije imalo podršku koju ja imam i zaista je mnogo talenata propustilo da ima uspjeha. Mnogo ljudi je otišlo u inostranstvo, u druge gradove u Srbiji, da bi razvijalo svoje talente, svoje preduzeće i tako dalje. I vi danas imate da je primjer čovjek iz ulice pored moje jedan CTO u jednoj od najvećih svetskih kompanija, ali u tom momentu nisu imali podršku da se razvijaju na lokalu. I mi smo to promenili. I sećam se prvi, mi smo krenuli, zanimljive priče, mi smo krenuli u potkrovlju univerziteta, ja sam tad bio dekan na fakultetu već 5 godina, na fakultetu za informatiku, i onda sećate ljudi koji su diplomirali kod vas, koji se ne bave tim. Zato što ona znanja koja steknu na univerzitetu nisu dovoljna da vi odmah budete plug and play, da vas kad dođete u kompaniju odmah neko uključi. I onda smo rešili, hajde da najbolje studente naučimo te veštine i krenuli smo tu sa nekih 8 studenta sa državnog univerziteta i 8 studenta sa univerzitetom u Novom Pazaru i rešili smo, hajde da krenuli prvu odluku iz razvoja softvera i pošto je Novi Pazar osim džinsa, nameštaja i obuće trenutno je grad u kome se naglo razvija prevoz, pre svega prevoz ljudi na međunarodnim linijama i prevoz robe također. Mi smo rešili da pravimo softver za to i ta prva generacija, njih 16, relativno brzo smo za nekih 7-8 meseci razvili prvi softver i prodali prvu licencu, sećam se, u martu. I tamo negde 20. marta korona stvara se međunarodni transport putnika, mi sve krenuli prezentaciju čudite. I onda sednemo jedan dan, kažem, ne znam koliko će ovdje trajati. Negdje je bilo da bi probate, tad su sve kompanije prešle na remote, najbolje se traže zaposleni u IT industriji, najbolje da probamo da nađemo druge poslove, imamo naše, vrlo verovatno neće moći odmah dosta. U roku od nekih 2 ili 3 mjeseca svih njih 16 su našli posao u IT industriji. I u vremenu kada vi imate koronu, kada svi ostaju bez posla, dobiju minimalce od države, onda je to bilo i tako to. Vi imate momke i devojke koji većina nisu još studirali, bi 3. ili 4. godina, koji kod kuće donose platu, moja je u proseku veća nego plata njihovih roditelja zajedno. A kako to izgleda u smislu da se oni do tada nisu susretali sa takvom, ajde kažem, finansijskim primanjima, sa finansijskom nezavisnošću u kontekstu celog Novog Pazara, stope nezaposlenosti i generalno biznis klime? Prvo kažem, prva se Liginica Miliva se, mislim, prva zaposlila, nakon toga svi ostali, ona je zaista bilo najbolja u toj grupi. I kada vi govorite o očekivanim zaradama, prvo, kaže, ja sam razgovarala kući i meni su rekli, to nije moguće. A što je neka prevara? Znači, nije moguće da vi u gradu da imate, tad je bilo prosječnu platu, 300 i nešto eura, da vi imate prvu platu ko neko ko tek studira i ko demek nešto radi na računaru, da vi imate platu tipa 1000 eura neto. Kaže, profesor, ja to zaista, ne verujem da to tako može da bude. I onda kad su došli prvi ugovori, prvo čekate da vidite da li su lažni, da polako da dođe prva plata, pa da vidimo da li je to tako. I ja stalno ističem priču jednog naše kolege koji živi sa sestrom i sa majkom, koji počeo na pola meseca da radi. I na kraju meseca, dok su oni, kompanija tek otvarala sedište u Srbiji i vidjet ćemo to, ne može odmah, prošle 15 dana vi očekujete platu, svima se kod kuće hvalili, dnevnici uslovi, sve i ništa.
Osipun je došao, kaže, sad čekaj, sve će to biti, kje pare ljudi sebištu u Srbiji, bit će sljedeći mesec. I on jedva dočekao sljedeći mesec, kraj meseca i donese kući 1,5 platu. To je tad bilo nekih 180.000 dinara, sećam se. Pričao donem kući i vidite šta je, plat, čovječan, toliki novac, a što je 1,5 plati, pa jedno pitanje, šta će se njim? Jer porodica koja živi sa primanjima kako su u zapadnoj Srbiji, kad dobije toliki novac, prvo pitanje šta će se njima, jer nisu navikli. I zaista, nije tako svugdje. Polako menjamo, nije tako svugdje. Polako menjamo koncept toga i u Novom Pazaru kroz delovanje inovacionog centra pred svega i ljudi koji su angažovani. Nisam ja jedini, imam mnogo ljudi koji su tu ne da bi pomažu, nego ja pomažem njima da daju sve od sebe. Smo došli do toga da se zna da vi ste dobar, pametan, inteligentan, mladi čovjek ili devojka koji hoće da uči da razvija svoje vještine, da možete da dođete kod nas, da uz našu podršku steknete finansijsku nezavisnost na jednom nivou koji do tad nije bio poznat. Da vi sedite tu gde god hoćete. Mi smo imali za vreme korone momci koji su išli na Tursku, tada i mogu da odete u hotela, da ne izlazite iz hotela da boravite tu. Bili su mjesec dana tamo, vi pitate šta rade, radi. Znate, oni su opili mora radi, da, ne možeš da se kupaš i da kucaš na računaru isto vreme, ali si bio odmah i da radiš. I taj koncept Working Everywhere se posebno razvijao kod nas, da radi to dakle god hoćete, zato što smo naš inovacioni centar je bio u malom iznajmljenom prostoru i eto i sad smo u iznajmljenom prostoru. Sedevam se da početkom prve sedmice avgusta u svoj prostor, prostor je bio mali i onda vi morate nekim da radite. I danas sednete u Novom Pazaru, ima Žigli trg i tu ima Hut kafe, Nomad kafe, vidite ljudi sede, slušalice i radi na računaru. Ti prva generacija je generacija naših ambasada, generacija s kojom se mi hvalimo, generacija koja više ništa ni, pazite, uspjeh, najbolji uspjeh. I kad vi imate da u jednoj sredini mladi ljudi, pametni, na osnovu toga što znaju, što su naučili, dođu do posla koji je dream job, zaista posao i snova, koji su hteli, to su studirali, i to mogu da rade i sredine koje jesu, te nemaju dodatne troškove putovanja, smeštaja, bilo čega drugog. Vi ste postavili benchmark na koji hoće svi drugi da se uglede. I danas na našim programima mi kažem ograničenim kapacitetima nemamo prostora da primimo sve zainteresovane na naše programe, a imamo različite programe u različitim segmentima. Imamo mnogo ljudi koji čekaju da ih pozovem, da dođe, da uči nešto, da prođe kroz program razvoja preduzetništva, razvoja IT kompanije, primjene inovacije i tako dalje, jer su ti prvi koji su izašli naše zaista uspešne priče i dan danas. Ako se vratimo na ovaj zanimljiv moment visine plate za mlade ljude koji žive u Novom Pazaru, pod uticajem su starijih generacija koji su nekako nemaju svest o mogućnostima i potencijalima koje pruža ova industrija. Koja je vaša uloga tu u smislu osvešćivanja ljudi za kojima direktno radite, s druge strane njihovog osvešćivanja ka njihovom okruženju, roditeljima, komšijama, u smislu kako ih pripremate na te neke velike i krupne zaloga i korake koji ih očekuju tim nekim ranim godinama? Prvo, bilo je zanimljivo da, posebno u vreme korone, koncept rada od kuće, sine, kad ćeš ti da ideš na posao, znaš, ali zaista bilo je to teško da se objasni, da vi možete da radite za ozbiljnu kompaniju i da imate ozbiljan radni odnos, puno radno vreme. To je jednoj generaciji koja sada ima tipa 50 godina i više, teško da objasnite jer su koncept radnog vremena firme, to nešto odete, pozvonite, dođete od 8 do 3, u 3 zvoni neko zvonovi, izađete, idete. I taj novi koncept koji većina ljudi iz Novog Pazara tako radi, to je radi ili hibridno ili fully remote, je bio malo teži da se objasni, jer oni smatraju da je to privremeni posao. Sa druge strane, da ne bi imali mnogo tih privremenih, mi tako naše koji su uvezani s nama, tenants, što kažu naši, oni koji koriste naše usluge ili
koji su povezani za inovacioni centar, mi ih ne usmeravamo da rade na platformama koje vam daju privremeno zaposlenje. Znači, mi usmeravamo u industriju da rade za velike kompanije, jer je tu jasan karijerni. A šta to znači? Na koji način ih usmeravate? Tako što mi u Novom Pazaru stalno imamo neke programe, meetupove ili bilo šta, gde dolaze ljudi iz velikih firmi, iz Beograda, iz Niša, iz Ljubljane, iz Novog Sada, koji dođu i pričaju šta je to, kakve su to mogućnosti, šta je. Zašto? Zato što smo imate dva ekstrema. Prvi ekstrem kaže da to ništa nije moguće, to je sve laž, ti ljudi niti primaju tolike plate, niti to tako ima da se radi i tako dalje. I sa druge strane imate jedan koncept koji se promoviše vrlo često na društvenim mrežama pogrešno, da se postavljaju IT industriju, kliknete 2 puta i imate veliku platu. Nijedno i to nije tačno. Prvo, treba da se radi, treba da imate znanje, sposobnosti, sve dalje, ali i na tom karijernom putu imaju tačno, pa smo baš dovodili vlasnike ukrajinske firme za koju rade dosta novaka i devojaka iz Novog Pazara, koji je tačno govorio koje tehnologije da se uče, koja tehnologija kada daje koliko novca u tom karijernom razvoju, da imate entry level, juniorski, mediorski, seniorski, pa dalje. Da tačno se zna koliko industrija tačno definiše koliko su zarade, možete promašiti 10% od kompanije, zavisnosti šta u zaradu još dobijate, ali to su ti iznosi koji su neto zarade i usmeravamo ih prije svega zbog tog karijernog puta i njihovog ličnog karijernog razvoja da se uključuju u velike kompanije. Tako što velike kompanije dovodim ovde ili što oni učestvuju, na primjer, sada ćete vidjeti ljudi iz Novog Pazara su tu u parka događaj koji organizuje naučno-tehnološki park Beograd, događajima koje organizuje ICT Hub, koje organizuje Impact Hub, koje organizuje Startit, koje je inicijativa Digitalna Srbija i tako dalje. Tako da na svaki način se trudimo da ih povežemo sa velikim kompanijama da bi tu gradili karijeru. Jer stabilnost je nešto što je veoma značajan faktor, a plate su uglavnom tu u tim rangovima kako god radite kompanije. I to je nešto što ja kažem da vama kad nađem posao, ja sam vam prebrinuo. Tako da želim da ljudi koji kad jednom uđu u veliku kompaniju, ako zaista radite kako treba, vi ste dugoročno pozitivan primjer. I meni trebaju dugoročno pozitivni primjeri. Jer ti dugoročno pozitivni primjeri menjaju svoje okruženje. Oni su kao svetivka koja ide. Ako imate mnogo svetivki, mrak nema šansu. Posebno interesantno jeste tema tih dobrih primjera individualnih koji malo pre spomenuli da su oni neki način ambasadori svega onoga što regionalni inovacioni startup centri treba da budu. Pa u tom smislu koliko je važno promovisati takav vid rada, takav vid razmišljanja, takav vid profesionalne orijentacije i u tom smislu da li su svi ti ljudi, pored svih ljudi koji operativno rade u Risku Novi Pazar, na neki način tihi heroji grada koji zapravo zajedno sa vama menjaju percepciju i Novog Pazara kao takvog da se tu dešavaju neke velike stvari, da Novi Pazar ima prozor u svet kroz taj način saradnje tih mladih ljudi sa velikim kompanijama. Pa, moj najveći uspeh je da sam uspeo, bez veze rečenica, moj najveći uspeh je da sam uspeo. Smatram da je najveći uspeh to što su ljudi shvatili to kao svoju instituciju. Ili da to smo pre svega ljubazni smo, fair smo i od početka nismo prodavci magli. Znači, ako imate šansu, objasnimo vam šta. Nemate šansu, kažemo to nije za vas. Nismo ljudi zadržavali tu da bi bili tu. Na svim našim odlukama vi imate testove. Niste položili test, nemate šansu dalje. Idite, učite nešto treće, peto, ovo nije za vas, jer da vas je interesovalo, vi bi naučili to što treba da naučite. I kada vide ljudi taj iskreni pristup, onda žele da budu deo priče. Također je veoma važno da vi ljudima ukažete čast. Naše uspešne priče mi zadržavamo kod nas kao predavača, kao mentore. Pa on ima šansu da također doprinosi. I mi danas suviše smo materializovali stvari, svi govore o zaradi.
Da, ali to kad vi vidite da kod nas su se tako, mi smo pravili, svaka grupa je ko glumci imaju onda svoje klase. I onda smo se takmičili koliko se ljudi iz koje klase zapošljava. I onda kolega Suat kaže iz moje klase se njih bilo 10, 6 zaposlilo, ovaj kaže iz moje klase 4, pa svako od njih se takmiči koliko će ljudi koje on mentoriše da bude zapošljen u tom moje prestiž kad pije sa drugim na kafu. A da li to je jedan od ključnih ciljeva regionalnog inovacionog startup centra u Novom Pazaru? Verovatno i mnogih drugih, ali konkretno šta biste vi okarakterisali kao najveći uspjeh? Naši ciljevi su vezani, u stvari, u osnovu ciljeva koji imamo, ovi sprovodimo aktivnosti. Imamo prve aktivnosti naše sa kojim smo krenuli su bile obuke. Zašto? Da bi razvijali i inovacije i startup i bilo šta, treba da imate ljudi koji to znaju da rade. I nas od početka imamo Brian Lockwood koji je naš senior advisor. Čovjek koji je osnovao firmu Apex Equal u Nišu i prodaje Queston. I koji nas od početka upućuje šta da radimo. On kaže, ne postoji dobar proizvod koji su razvili loši developer. I da prvo morate da naučite ljude da rade konkretne stvari. Kasnije, kada ti ljudi nauče konkretne stvari, oni će se družiti sa onima koji imaju ideje ili će sami razvijati. Tako da smo mi prvi deo naše aktivnosti su ozbiljni treninzi za razvoj softvera, za grafički dizajn i za nešto drugo. Ovaj drugi deo, za koji me pitate kakve to ideje za startup zajednicu, drugi deo naše aktivnosti je vezan za podršku startupima. I vi u tom delu Srbije imate super startup, na primjer Kvant, tako iz Raške. To su momci koji zaista rade izuzetan softver za podršku ljudima koji se bave multimedija. Imate izuzetan softver, blistavi umovi, koji rade softver koji uz pomoć veštačke inteligencije pomaže roditeljima da imaju bolju komunikaciju sa decom u razvoju. Imate kompaniju koja razvija turistika agent, tako nešto se zove, agent, koji su radili softver koji omogućava turističkim agencijama da sebe super sarađuju sa onim državnim softverom za organizaciju putovanja. To su samo neka od priča. Imate Namerse koji su startup koji prilagođava obrazovne platforme za jedne od najvećih svetskih firmi. Tako da to su sve uspješne priče sa lokala od momaka koji su neki uz nas, a neki sami se trudili da uče i nauče i kasnije rješili hajde da to nešto što znamo, vidimo šta ima problem koji mi možemo da rešimo. Tako da omogućavamo im zaista da razviju svoju inovativnu ideju, ali da bi razvili tu inovativnu ideju vi morate da znate specifične veštine. Tako da prvi deo nam je bio specifična veština. Također, treći segment naše aktivnosti je awareness, to jest svesnost. Podižemo svesnost zajednice kroz različite meetupove, predavanja, program, na primjer, imamo IT za sve kroz koji je prošlo, kad pogledate kod nas, vidjet ćete da preko 2000 srednjoškolaca je prošlo postoji naš program gdje mi upoznajemo sa osnovama razvoja softvera. Da u tom programu mi ne možemo da naučimo to srednjoškolca da on sedme i sada kodira svoj softver. Ne, ali je dovoljno da ga vi zainteresujete, da se on zaintrigirao pa će da uzme, da pročita, da nađe online resurse, nađe negdje na drugom mjestu, da se uključi bilo šta. Uglavnom, važno je da uključujemo što više ljudi iz tog kvantiteta, a sigurno će da izađe mnogo onih talenata koji će da svoj život vide kroz karijeru inovacije. Citirali ste malo pre vašeg konsultanta šta ne treba, odnosno da ne može da bude loš developer koji može da razvije neki softver ili neki proizvod. Šta je potrebno za pokretanje startupa? Koji bi bio prvi savjet? Koji su to, koliko ljudi je neophodno, koji skillovi, koja ekspertiza da bi to imalo smisla? Kada govorimo o pokretanju startupa, ja uvijek kažem ljudima, prekjuče su bili tu kod mene momci i devojke sa departmanom za informatiku, ne svi, ali najveći deo njih ima jednu biznis ideju, ja kažem, taj deo je
prilično komplikovan da odmah naučite s njega. Da, preduzetništvo i startup da može da se nauči. To nije veština, mislim, niste rođeni ili to nemate od rođenja, već može da se nauči. Kako se najbolje uči? Najbolje se uči kroz programe takmičenja, biznis ideja, programe gde vi imate 3 dana, 4 dana, 5 dana, 8 dana, gde vas neko intenzivno sprovodi kroz proces razvoja startupa i postoji jedan deo, također ima jedan deo pesme, stih koji kaže pričat ću ti o plovidbi, ti što nisu sidro diput, znaš. I veoma često vi imate da vam govore o razvoju startupa, preduzeća, ideje, ljudi koji nikad nisu išli tim putem, koji nisu osetili ništa, ni od strahova, ni od želja, ni od zadovoljstva kad uspe ideja. I onda je cilj da ja sve ljude koji hoće time da se bave usmeravam na druženje gde će da sretnim ljude koji su nešto prošli od toga, koji su imali uspešnu priču, koji su imali exit, koji danas imaju svoju priču i svoje preduzeće i tada ih ili usmeravam na ljude u lokalu, da odu sa njima, da se posavetuju, uglavnom smo i mi tu da investiramo, da pomognemo, ili usmeravamo, mi imamo naše programe i startup vikenda, i takmičenje biznis ideja, i hackathona, da prođu kroz to. I postoji još jedna stvar koja, inače u Srbiji mi smo takvi da prvo hoćemo da kreiramo proizvod i da polako moramo i to da menjamo. Da, proizvod je važan, ali kad imate mušteriju koja hoće to da kupi. Tako da zaista se trudimo da ova znanja koja su važne za razvoj preduzetništva im približimo, prenesemo i vidjet ćete da ovako se tokom vremena se koncept njihovog shvatanja promenio. I mi imamo kolegu Edmara Biševca koji je senior staff inženjer u jednoj velikoj svetskoj kompaniji, koji kaže da ja nedeljno makar pročitam jedan knjigu, makar nedeljno. I ja često to citiram njega, on često govori kod nas, dovodimo uspešne ljude koji govore o značaju obrazovanja, unapređivanja, praćenja savremenih trendova i ljudi koji hoće da se bave startupima u oblasti inovacija, primjene savremenih tehnologija, ne znači da će da zapostave učenje, posebno ne da zapostave koncept čitanja, unapređivanja, sticanja novih znanja i veština. Jer to je jedina stvar koja će im omogućiti da uspeju u tome, da to ne zapostave. Tako da onome koji tek kreće, mi preporučujemo da se prije svega uključi u programe koje organizuje bilo ministarstvo, kroz naučno-tehnološke parkove, kroz regionalne inovacione centre, bilo šta, i da komuniciraju, da se druže sa ljudima koji na lokalu su uspeli ili razviju svoje startupove, da nauče od njih šta je dobro, šta je loše, kojim putem treba da se ide, koji ne ide, ili ih usmeravamo na događaj koji najviše ima u Beogradu i Nišu, gde će sresti uspešne ljude iz te oblasti koje mogu da pitaju, da hose. Kada pričamo o onom trećem segmentu poslovanja ili funkcionisanja riska u Novom Pazaru, a tiče se awarenessa i podizanja svesti o inovacijama, kakva je na današnji dan, 6 godina kasnije, percepcija Novog Pazara kod ljudi? Kod ljudi kako van Novog Pazara i pre svega i zajednice, s druge strane, kakva je percepcija ljudi koji žive u Novom Pazaru, a zapravo nije im bliska tema inovacije? Brojke najbolje govore. Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju se prijavilo 12 timova iz Novog Pazara. Ja mislim da smo mi grad iz kojeg se prijavili najveći broj tim. Na takmičenju i na startup vikendu koji organizuje inicijativa Digitalne Srbije, ja mislim bilo više u Novom Pazaru nego u bilo koju drugom mjestu. Znači, mi smo u Novom Pazaru promenili percepciju. Da su mladi ljudi, pamet, talentovani, željni dokazivanja, uspjeli u karijeri, su shvatili da je to super način da vi steknete dodatna znanja, veštine i upoznate ljudi. Ja stavno imam koncept gdje si to došlo da me vidiš, ne vala nego da vi vidite mene. Znaš, tako da nam svim tim dešavanjima dolaze ljudi iz IT kompanije. I danas je za svaku kompaniju najvažnija stvar da nađu mlade, pametne ljude koji su spremni da rade i da uče. I mi se trudimo da ih tu negde spaja. I kad vi vidite tim koji super radi, vi kao investitori, kao institucije bi želite da ih podržite. Tako da na lokalu smo to već promijenili. Sad,
što se tiče shvatanja u Srbiji ili širem okruženju, kada pričate ja sam skoro tako reći stalno u Beogradu i kada pričate sa ljudima, Novi Pazar ima neku percepciju relativno malog mjesta u odnosu na njegovu realnu veličinu. Novi Pazar je po popisu 7. grad po veličini, sa 2 univerziteta, sa 2000 mladih ljudi iz generaciju u generaciju. Tako da, i još jedna ima zanimljivo za Novi Pazar, to je da vi imate da prosečna starost ljudi u Novom Pazaru je 33 godine, prosečna starost u Srbiji je 44 godine. Tako da, mlado žene koje zaista menja, već na bolje smatram da menja postojeće načine života, organizacije i funkcionisane, da polako u ovoj javnosti koja je vezana za industriju inovacija, primjenu savremenih tehnologija, svi znaju, ne svi, ali većina ljudi zna ključnih da se u Novom Pazaru dešavaju pozitivne promjene i da se u Novom Pazaru dešavaju dobre stvari i da se ljudi interesuju kako da unaprede postojeće industrije primjenom savremenih koncepata, inovacija, IT industrije, ali i da imamo ali da imamo firme koje rastu i razvijaju se samo u oblasti inovacije ili samo u oblasti IT industrije. Nisu to nešto mnogo velike firme, ali firme koje zapošljavaju 15 ljudi, 18 ljudi, 20 i nešto ljudi, kad više ti firmi spojite, vidjet ćete da je to jedna industrija koja je među vodećim trenutno. A kada pričamo o proseku godine, rekli ste da je Novi Pazar jedan od najmlađih gradova, ako ne i najmlađi u Srbiji. Koji je prosek godina ljudi koji zapravo pokreću startupe? Da li je zabluda da startupe pokreću samo mladi ljudi do 35 godina? Sad, prvo, persona, ta idealna persona kako je mi prikazujemo na osnovu startup skenera, pokazuje da je uspješan osnivač startupa negdje otprilike 37-43 godine u Srbiji. Međutim, da bi on bio uspješan, on je trebao da krene s tim da se bavi sa 20 godina. I taj uspješni startup nije njegov prvi projekat. On iza sebe ima mnogo neuspješnih projekata gdje je naučio kako treba i kako ne treba. Što znači da bi imali ovu osobu koja će za 30 i nešto godina da krene uspješnu priču, ona treba rano da se uključi pa da ima projekata koji nisu uspjeli. Jer ne rado je da očekujete da iz prve se uspje. Zašto uključujemo srednjoškolce i studente u startup zajednicu? Zato što kada vi imate jednog kreirate ideju koju smatrate da može da uspije, vi ste zaljubljeni u tu ideju i naučit ćete specifične veštine koje će vam trebati da to razvijete. I na primjer, kad sam govorio za našu prvu generaciju momaka i devojaka koji su razvijali, Bootstrap se zvao taj naš software, oni su slali commit, znači uveče u 3 sata uveče. Zašto? To je tvoje. Znaš, ti znaš gde, kad si ga radio, gde. Znači, kada mladi čovjek nešto shvati kao svoje, nema granice radnog vremena, ograničenja koje ga spletali. Tako da mi se trudimo da i treba da se trudimo i za to i postoje pre svega regionalni inovacijni centri, da što ranije se taj virus inovacija, preduzetništva zapati kod mladih ljudi i da oni krenu da razmišljaju da ja mogu da promeni nešto u svojoj sredini, a da to onda repliciram da promeni na regionu, možda i u cijelom svijetu. I na tom putu zaista su veoma važni oni koji već uspjeli. I zato je i priča Zalet inovacija važna da, hvala vam opet još jednom na tom pozivu, da meni je drago što me zvali pre svega zbog Novog Pazara i okolnih opština. A zašto? Zato što potrebno je da u vremenu u kome živimo stresa, negativnih emocija, priča o krizama, o izazovima i tako dalje, mladi čovjek razmišlja i kaže, pa tamo ćemo tu kad je sve okolo problem. Nije problem, ima mnogo pozitivnih priča, kako iz Novog Pazara, tako iz Rašte, Sjenice, iz okolnih gradova, pozitivnih priča za koje ja znam iz Zaječara, iz drugih gradova gdje znam da su ljudi krenuli, uspjeli, razvijaju proizvode, da se obuševite kako su proizvode. Te ljude samo treba popeti na scenu i kazati mladim čovjek, pazi,
ti si dobar, fin, pametan, ako viš malo dodatno radiš svojim zanima i kompetencijama, evo možda uspije. Čak možda nije lijepo reći, ali potrebno je ponekad kazati, pa što je on bolje od tebe? Jer ako je on uspeo, možeš i ti. Tako da, potrebno je da se priča o inovacijama i potrebno je da sve češće pominjemo tu temu i da malo po malo ističemo pozitivne priče. I možda me niste direktno pitali, ali čini mi se da bi u ovom momentu trebalo da pomenem i tu stvar. U posljednjih 5 ili 6 godina se promenio koncept, značaj naučnika, nekog ko nešto novo smišlja i neko ko je inovator, ko to nešto novo zna da tržišno valorizuje. I zaista se u pozitivnom smislu promenio taj koncept. I danas imate da skoro svako preduzeće razmišlja da mi ovo nešto bolje uradimo ovdje kod nas. A mi smo razmišljali i da je dobro, što da menja. A danas većina nije razmišljala. Mogu li da optimizujem, tržište do kojeg mogu da doprem marketinškom kampanjem dobro. Mogu li da optimizujem adekvatnom primjenom softvera u proizvodu. Mogu li da imam neki novi materijal i tako dalje. Pre svega kroz Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i kroz cijelu infrastrukturu koju je ministarstvo iniciralo, se polako menja koncept shvatanja potrebe o inovaciji. Jer inovacija je više realno, nije vaš izbor. Inovacija je obaveza ako ćete da ostanete na tržištu, jer ako svi ostali okolo inoviraju, vi ste propali ako inovirate. Tako da potrebno je da mi govorimo o startupima. Ali vi danas u Novom Pazaru imate jednu veoma veliku firmu koja se bavi proizvodnjom džinsa, ali koja također ima svoj startup koji se bavi individualizacijom, to jest customizacijom svakog pojedinačnog proizvoda gdje je primjenom savremenih tehnologija, alata, crtanja i tako dalje. Vi možete da kupite svoj proizvod jedini na svijetu jer ste vi pomogli da se on kreira. To je tradicionalna industrija. Ali hoće kroz inovaciju da imaju dodatno tržište, dodatnu nišu i dodatni profit koji vam obezbeđuje stabilnost. I taj način razmišljanja, vi ćete danas da vidite mnogo preduzeća, mnogo kompanija u Srbiji gdje ljudi u tradicionalnim industrijama su se probudili. Shvatim da morate da inovirate da bi kliste. Ovi podaci nas jako raduju i nekako i cilj i ideja ovog projekta jeste da pomogne u promovisanju svih tih dobrih stvari, svih tih uspješnih priča i rezultata koje ostvarujemo. Posebno raduje da tradicionalna privreda koketira sa inovacijama. Često se govori o saradnji nauke i privrede, o saradnji inovacionog ekosistema sa akademskom zajednicom, sa naučnom zajednicom. Malo pre ste i vi to pomenuli. Kako to izgleda u praksi? Kako je vaše viđenje te saradnje? Ta saradnja je veoma važna i čak Republika Srbija da bi tu saradnju podržala ima poseban program saradnje nauke i privrede gdje vi imate otpone liniju novo finansiranja te saradnje. Ta dva sektora su nije bilo kilometrima daleko. Ove iz privrede ne interesovala nauku, ove iz nauke ne interesovalo šta vi radite kao preduzeće. I poseban trud je bio i ceo koncept program da se nekako ponovo usmeri spoji, da jedni drugim izađu susreti, da privreda kaže šta je potrebno od naučno-istraživačke institucije, a da naučno-istraživačke institucije usmere privredu u buduće tokove, jer oni su ti koji bi trebali po pravilu da znaju šta je to negde sljedeće. Međutim, postoji jedan koncept koji mi zaboravljamo, Amerikanci ga zovu lateralno inoviranje. Šta je lateralno inoviranje? Da vi vidite šta funkcioniše negde u Nemačkoj, pa da to prebacite ovdje. Vidite šta nešto funkcioniše u SAD-u, pa da to prebacite ovdje. Tako da inovacija nije nešto što je daleko savremeno čoveku pojedincu. Inovacija nije nešto što se dešava u tamo nekim laboratorijama sa nekim tamo robotima i čudima. Inovacija je novi koncept pristupa rješavanju problema. I cijela infrastruktura po pravilu bi trebala da bude takva da nama približi, da mi ne govorimo o inovaciji kao krajnjem cilju, da ne govorimo o naučnom dostignuću ili nekom novom patentu i bilo kao cilju. To je sredstvo. Zašto? Rešimo kakav problem? Taj koji će omogućiti, jer vi kad nađete problem koji znate da rešite, vi to možete prodati na lokalu, možete prodati na nivou Srbije, možete prodati na nivou Evrope, cijelog sveta.
I potrebno je i zaista da krećemo u pravom smeru, da inovacioni centri nisu toliko povezani sa naučno-istraživačkim organizacijama, da bi inovacioni centri su imali malo drugačiji fokus i da bi se to nadoknadilo. Također imate sad biznis inkubatore pri naučno-istraživačkim organizacijama, da bi se upravo to malo nadoknadilo to. I zaista ministarstvo osluškuje trenutno tržište, osluškuje šta se dešava i na pravi način čini se reaguje. I sa druge strane je potrebno da priču o tome da nešto ima neki novi trend. Približimo preduzeću, približimo običnom čovjeku, studentu, nekom ko razmišlja da na tržištu nešto reši. I da također, osim tog pristupa lateralnoj inovaciji, da vi vidite šta ima nekom drugom mjestu, pa da to prebacite na vaše tržište. Također postoji još jedan koncept koji se zove interno preduzetništvo, gdje treba ljudi velikih korporacija, u javnim upravama, u svakoj instituciji da razmišljaju šta ja mogu bolje da organizujem, šta ja mogu dodatnu vrednost da kreiram. Suština preduzetništva je kreiranje dodatne vrednosti. I vidimo da danas vi, posebno, na primjer, ja sam zaista, kada govorimo o inovacijama, digitalizaciji i tako dalje, koncept koncept digitalizacije javne uprave, e-uprava, je klasičan primjer kako vi možete u javnoj upravi da pristupite i inovacijama i preduzetništvu i da olakšavate ljudima i date dodatnu vrednost. Sve te koncepte mi možda ne primećujemo koliko se brzo prilagođava privreda njima. Danas, najveći deo vaše kupovina vi kupujete online. Danas kupujete stvari online koje niste smatrali da nije moguće da vam budu dostavljene putem. Trenutno mislim da ne postoji segment iz kojeg ne možete da poručite robu i da vam dođe. Regulisam i kroz zakonsku regulativu, i kroz logistiku, i kroz sve ostalo, i tu su kompanije primijenile. Znači da mi taj koncept novog naučnog dostignuća koje se negdje primjenjuje, pa je potrebno da se iskopira ovdje kod nas, super primjenjujemo. Ko su ti koji to treba da prezentuju? To su pre svega na lokal, regionalni inovacijni centri, naučno-tehnološki parkovi, centri za transfer tehnologije, a danas i biznis inkubatori pri naučno-istraživačkim organizacijama i naučno-tehnološki parkovi. Ako to mi radimo, mi ćemo relativno, kao što uspeva zemlja, da ta industrija inovacija i IT tehnologije ima sve veći značaj. Vrlo verovatno, ako tako da stavimo u budućnosti, će to još više da se poznaje. Mi danas govorimo o tome kao vrednosti izvoza, udjelu BDP-u, ali zaboravljamo onaj koncept koliko mladi i fini ljudi sedi danas u zemlji Srbiji i radi u IT industriji, u industriji inovacija, u sektoru digitalizacije privrede. Svi ti ljudi su, da nije ovakav ambijent kakav jeste, da nema ovakvih delova infrastrukture, pitanje je gde bi bili danas. I vi vidite u kojem se to delu ljudi vraćaju iz dijaspore, ili koji su radili inostranstvo, ili koji su uspjeli inostranstvo industriji inovacija, u industriji privrede savremenih tehnologija i u IT industriji. Posebno interesantna tema o kojoj već pričamo neko vreme jeste privreda, saradnja, primjena inovacija u kompanijama. Kako, pomenuli ste sjajan primjer kompanije koja proizvodi džins, koja ima svoj tim koji razvija neku inovaciju da optimizuje neko svoje poslovanje. Na koji način izgleda saradnja na lokalu? Da li vama prilaze kompanije, da li vi inicirate neke direktne kontakte i kako to stvarno izgleda na terenu, konkretno u Novom Pazaru, koji ima, ajde kažem, značajan broj lokalnih domaćih kompanija? Realno, druga generacija preduzetnika je otvorena za inovacije. To su ti koji inoviraju, menjaju, unapređuju, kupuju novu opremu, nove tehnologije i tako dalje. Prva generacija, oni koji su krenuli svoje kompanije 90-ih, oni su ti koji nisu bili baš toliko fleksibilni. I druga već generacija koja vodi, većinu kompanija vodi već druga generacija preduzetnika, to su ti koji kupuju savremene laserske mašine tipa
svim ovim industrijama, robotizovane mašine, ti koji ulažu u novu i tehnologiju u tehniku koja se kupuje i novu tehnologiju rada. Tako da oni za koga smo mi sve otvoreni, za koga smo sve tu, da tu smo i za privredu i super sarađujemo sa njima. Jedan deo čak sad koji smo malo radili, a sad ćemo planiramo malo više, je čak da uspostavimo jednu saradnju uspostavili smo prilično dobro sa udruženjima poljoprivrednika, a sada ćemo da ih pomognemo da više primene koncepte digitalizacije, digitalne prodaje, online marketing i tako dalje, ali također radimo i sa preduzećima koja su značajna, velika, koja spašavaju veliki broj ljudi, kako da na lokalu budu organizovani što bolje i kako da imaju bolju prodaju. U nekoliko navrata smo čak organizovali obuke iz oblasti online prodaje za ljude koji su zaposleni na njihovim prodajama, da bi pomogli da transferišu, to jest da digitalizuju procese prodaje svoj i online reklamiranje, online promocije svojih proizvoda. Tako da regionalni inovacijni centri jesu ta mesta. Zašto? Zato što i dalje postoji taj deo da ja ko se bavim privredom smatram da ti tamo neki koji se bave inovacijama nisu ljudi koji pričaju isti jezik. Uzmete, inovacijni centar je taj koji treba da spoji to što vi radite inovaciju i to što vi radite biznis i da vas nekako spoji na isto mjesto, vidite gdje jedne drugo možete da izabrati. Kada već pričamo o saradnjama, posebno interesantna jeste saradnja sa univerzitetima. Vi ste bili, ako se ne varam, 5 godina dekan Fakulteta za informatiku univerziteta u Novom Pazaru. U Novom Pazaru imamo dva univerziteta. Kako izgleda u praksi ta saradnja i s druge strane koliko su fakulteti fleksibilni na tom polju u kontekstu inovativnog pristupa obrazovanja i s druge strane nekih konkretnih saradnji sa u ovom slučaju riskom u cilju osposobljavanja studenta u toj nekoj ranoj fazi, ako se vratimo na onu vašu pointu da neko ako uspe u 37. godini treba da se bavi time od 20. Ja kažem, mi imamo super saradnju sa studentima, a treba da napredimo saradnju sa univerzitetima. Zašto? Bavimo u Novom Pazaru tako. I radimo na tome aktivno, zaista. I šta je zanimljivo? Zanimljivo je da vi kada imate visokoškolske ustanove, oni imaju neka svoja pravila kojima funkcionišu. Ciklične akreditacije koje traju po 7 godina, te vi imate ograničene mogućnosti da menjate taj studijski program i tako dalje. 7 godina se u industriji inovacija mnogo toga promeni. I danas nemate skoro ni jednu kompaniju koja se nešto ne razmišlja šta bi moglo u svojoj firmi da primeni veštačku inteligenciju, negde mašinsko učenje, bilo šta. To je koncept koji je star 2 godine kod nas aktivin. A studijski program koji ja danas učim je od prije 7 godina. Tako da oni nemaju tu mogućnost da se brzo prilagode. I mnogo je važno da se zna da to što vi dođete na neki program koji organizuje regionalni inovacijni centar, to ne znači da vi ne treba da studirate. Niti to što ćete vi da krenete startup ne znači da vi treba da studirate. Jedno drugo dopunjuju. I kad se tako razumemo, a hvala Bogu, mi smo se u Novom Pazaru razumeli i sa državnim univerzitetom i sa univerzitetom u Novom Pazaru, da je naš cilj da ona znanja koja oni nisu u mogućnosti, niti su u njegovom planu, a trenutno su potrebna na tržištu da mi to jedno drugima budemo kompatibilni, to je da dopunimo jedno drugo bez veze reći dopunimo, ljudi su hoće me pogrešno shvatiti da nešto kad nije ne odgovara. Ne, nego univerzitet ne može tako brzo da prati savremene trendove. I, na primjer, ako ja studiram sada za softverskog inženjera, ne mogu ja u tom studijskom programu da smestim i digitalni marketing, i preduzetništvo, i financije, i sve to, jer taj studijski program ima mnogo predmeta, ali za to vi ako studirate softversko inženjerstvo, dođete u regionalni inovacijni centar, dobit ćete te programe, ta znanja, te kompetencije, sad je to
relativno lako dostupno i bit će kvalitetno i up to date, najsavremenije što može. Tako da, kažem, mi smo u Novom Pazaru napravili taj koncept da imamo super saradnju i sa jednim i sa drugim univerzitetom, s tim što znamo da njihova fleksibilnost imaju želi da super sarađujemo ali da ne možemo od njih da očekujemo da menjaju svoje studijske programe i načine rada, jer oni to nisu mogućnosti. Ako pričamo o načinima rada, kako izgleda svakodnevica u Risku Novi Pazar, na čemu se svakodnevno aktivno radi i ako se ne varam, kapaciteti Riska su popunjeni i kakva je procedura kada neko želi da se priključi? Kao što rekao, mi imamo ta tri dela segmenta gde radimo. Jedno su stalni treninzi. Na stalnim treninzima mi uvek imamo preko 120-30 ljudi koji su stalno, to svakodnevno, znači svaki dan su tu gde uče razvoj softvera, grafički dizajn, predsjedničke veštine, soft skills i tako dalje. I tu smo na ivici našeg kapaciteta, trenutno kažem, radimo u najmnoj prostoru koji je neki 350 kvadrata, za nepuni meseci prelazimo u svoj prostor koji je 1300 i nešto kvadrata, znači koji je 4 puta veći, tu ćemo imati više kapaciteta. I to je svakodnevno. Treninzi su uglavnom posle 5 sati popodne ili trening. Zato što ljudi do tog vremena rade, bilo su u nekoj industriji, bilo šta ili oni koji studiraju su tamo studijam. Također stalno, barem svaki drugi vikend organizujemo neko dešavanje. Neko iz industrije dolazi da priča, neko iz neke IT kompanije dolazi da priča, neki HR dolazi da priča, neka naša uspešna priča dođe. Neki od njih mi objavljujemo, a ima dosta od njih koji ne objavljuju. Jer zašto ima mnogo ljudi koji da bi pričali šta svoju priču treba da sad pišu zahvate svom HR-u, pa on tamo nekom tamo da piše, pa on mu javi, pa i tako dalje, da bi to izašlo u javnosti. To zovemo kafa sa preduzetnikom ili kafa sa uspešnim software developerom i organizujemo uglavnom subotom ujutru gde vi dođete da popijete kafu u nekoj ovako prijatnoj atmosferi, čovjek ispriča svoju priču, šta bi radio, šta ne bi radio, šta misli da je važno, šta misli da nije važno. I to je uglavnom samo za naše članove koji su stalno tu, a ovi što su javni obećavljeni su javni objavljeni, pa ko želi da dođe u skladu sa kapacitetima koje mi imamo. I kad god mi imamo nešto organizovano, da, zaista to mediji pokriju, svaki put se vidi da ima mnogo više ljudi nego mi stolica što imamo u Risk. Tako da mnogo je više interesovanja ljudi nego što trebamo u naše kapacitete da izađemo u susret. Kako izgleda mentorstvo svih tih ljudi koji svakodnevno rade? Ko su ljudi koji su mentori, koja je njihova ekspertiza i kako pronaći sve te ljude u Novom Pazaru koji možda nije, ajde kažem, rasadnik ljudi koji može da radi na svim tim poljima? Pa najteže je bilo za prvu generaciju da nađete mentore. I tu je bio neki program Nacionalna služba za zapošljavanje, organizovala bili program stručnog usavršavanja, nešto tako slično. I uzeli su iz jedne kompanije iz Niša dvojicu ljudi koji su bili tu. Ja što sam to prvo čuo, sam došao kod njih, tad još radio na fakultetu i pitao je li vi hoćete osim Boga što radi s Nacionalnom službom za zapošljavanje dođete kod nas. Momci su pristali i to su hvala im Dragan i Rejhan su bili prvi ti naši mentori, jedan je iz projekt managementa, pošto radi kao projekt manager, jedan iz software developmenta, pošto radi to. I od danas, kasnije su oni koji izađu, što počnu da rade, mi ga uzmemo da bude mentor nekoj grupi od početka. I danas su naši mentori ti što su naši uspešno pričali koji rade u IT kompanije. Neki su sa starom, 5 godina, 6 godina i tako dalje. I očevam, i to je nešto što ja stalno pričam, znači, od nas neće vam pričati neko o nečemu što ne zna. Znači, naši mentori pričaju onome što rade svakodnevno. Znači, radiš kao backend developer, vi ćete govoriti o izazovima backend developmenta, izazovima tehnologije i tako dalje. Ako radite kao nešto frontendu, vi ćete pričati o tome. Ako radite u project management, vi ćete pričati o savremenim alatima, novim konceptima,
značaju Scruma, značaju Kanbana i tako dalje, i tako dalje. Znači, svi naši mentori koji dođu da rade sa grupama, sa pojedincima, sa startupovima će im pričati o onome u čemu su uspješni. I kad to jednom vi kao polaznik vidite kod nas, vi ste redovni naš na svim mailing listama, taj što se javlja i sigurno jedno smo pre nekoliko sa Lenincom, Namar Nenković iz Nove Iskre, kaže kako pozivate ljude, ja kažem pošaljemo jedan na našu grupu Viber ili WhatsApp grupe, gdje zavisi gdje je pošaljemo da ima neko dešavanje i u oko 15 minuta ljudi dođu. Kaže kako uspjeva? Nikad, ali nikad i nismo zvali da bi se slikali da su tu. Na nešto što ja ne bi otišao da poslušam. Znači, mi zovemo na nešto što je dobro. I svi naši trentrezi su nešto što je dobro i što je njima potrebno i što oni znaju da je napređenje njihovi stanja mogućnosti kapaciteta, ličnih mogućnosti da on naprede karijeru ili da pomogne preduzeću kome radi. Koji su izazovi sa kojima se susrećete u Novom Pazaru? Postoje dva koncepta koja smo do sada definisali, a to je koncept da mlade motivišete da rade i to je danas mladi gledajući YouTube, TikTok i tako dalje se suočavaju sa nečim što se zove effortless, bez truda, uspeh bez truda. I to je jedan koncept koji je nemoguć. Čak i ako što budete kriminalac, tu vam treba nešto, neke veštine posebne da bi to bilo. Što znači da to je prvi koncept koji danas svi mladom čovjeku je potrebno da objasnite da trud je neophodan. Naučeno jednako vremeno provedeno učenje. To je to. I danas mi imamo veoma veliki broj ljudi koji se interesuju za naše programe. I koji dođu kad rade tu 2 ili 3 sata pa im date zadatak da rade od kuće još nešto, to im se čini suviše teški. I skoro je kolega Vugićević, naš poznati čovjek koji je zaista poznat u startup sceni, govori da drugi koncept koji je zaista i kod nas u Novom Pazaru nedostatak snova. Znaš, ja kad sam bio mali, ja sam htio da bude Superman, neko je htio da bude Batman, neko je htio da bude šerif koji će sve da ispravi, razumijete i tako dalje. Taj nedostatak ljudi da vjeruju da ja to nešto mogu da promenim. Nego ti neki mali snovi, ja bih htio nešto malo. Cilj je da se kod mladih razviju ne ti snovi koji su neosnovani, već da oni imaju želju da promijene stvari na bolje, da kaže da ja se razumijem, ja želim da se bavim, grafičkim dizajnom, ja ću da napravim najbolje nešto. Da ja hoću da se bavim softverom i ja smatram da ja to znam najbolje nešto. Taj deo je trenutno najveći izazov koji imam. Taj deo da mlada osoba shvati ili bilo koja druga osoba da shvati da poželi da postigne uspeh u industriji, inovacija, IT-a, primjena IT-a, savremenih koncepata. Na kraju krajeva bilo koja industrija da shvati da to ne može da dođe effortless, znači da može da dođe bez truda, da mora da dođe sa naukom i sa željom i jasnim projekcijama gde želi da bude. Znači ja pitate danas njih gde će to bude za 5 godine, to nije odgovor uspešan čovjek. Uspešan čovjek treba tačno zna gde za 6 mjeseci, za 2 godine, za 5 godina, za 10 godina. Kaže ja želim to i to. Taj deo je trenutno najveći izazov, to je prvi deo izazova, što je rekao jedan kad me već pitao da te spričao sa srce. I kada pričamo drugi deo izazova je infrastruktura i zaista tu imamo podršku inovacijni centar koji se trenutno poslednje su opremanje, faza opremanja svi smo izgradili uz pomoć pre svega ministarstva koje je dalo najveći deo sredstava, onda grada Novog Pazara i Evropske unije kroz program EUPRO Plus i to je prvi deo nedostajuće infrastrukture i osim toga ali to je infrastruktura za razvoj i inovacije pre svega u industriji, u IT industriji. Nedostaje nam drugi deo, pošto kažem, Novi Pazar i grad gdje vi imate i državno univerzitet u Novom Pazaru i univerzitet u Novom Pazaru, nedostaje nam prostori koji bi trebali da budu laboratoriji, načini gdje vi razmatrate o tome kako da ono što se radi, ono što istraživačkim institucijama transferišete ili uopšte budu laboratorije za različite testiranja, primjene i tako dalje. I nadam se da u buduće ćemo imati mogućnost da
to nešto što sad radimo kao inovacijni centar u stvari transferišemo u jedan veći projekat koji će se zvati naučno-tehnološki park. Sa druge strane, mi smo zaista regionalni i trenutno naše aktivnosti, odluke, treninzi, sve što organizujemo i na severu Kosova i u zapadnoj Srbiji i na severu Crne Gore. Tako da mi smo nešto što spaja ljudi na različitim prostorima, jer smo to nešto shvatili da to je naš rič. Živote tih ljudi možemo da pomerimo na bolje. I imam, na primjer, našu grupu u Gračanici sad. Prošle godine deca koja su bila na takmičenju iz robotike su pod ovom nekom našim projektom učestvovala iz Gračanice. Također ove godine idu ekipa sa kojima sarađujemo u gimnaziju u Raškoj, ekipa s kojom sarađujemo u tehničkoj školi u Sjenici, u Tutinu, u Rožajanu, u školi u Petnici, u Gusinju. To su sve nešto gde mi imamo nešto naše da se dešava. Nešto što te mlade ljude i ljude druge sa terena koji ih interesuje inovacije, savremene tehnologije, primjena IT industriji veže za nas, gde se mi trudimo da ih pružimo podršku. Bilo u sticanju novih znanja i vještina, kompetencija, bilo u kreiranju njihovih startupa na terenu. Tako da, kad bi taj deo, i to ja ne kažem kad budemo taj deo infrastrukture unapređivali, smatramo da ćemo rasti kao organizacija, jer zgrada sama je ne funkcioniše, tako da izazov je, znači, osim toga da mladi ljudima objasnimo koncept da mora da ima vreme uloženo tu, uloženo u to što hoćete da radite i da treba da planirate to adekvatno. Također i mi treba da adekvatno kao zajednica, kao društvo isplaniramo naš razvoj infrastrukture i tu da sad zaista imamo jednu izuzetnu podršku svih relevantnih institucija, bilo u lokalnom nivou, bilo da sa aspekta vlade i ministarstva, također i međunarodne institucije. Trenutno očekujemo, imamo podršku od Evropske unije kroz program L2+, očekujemo i podršku od USAID-a u tim svim vašim aktivnostima, jer kako pre rekao, na terenu koji mi pokrivamo našim aktivnostima se i mali koraci poznaju, jer su to područje sa malom prosječnom zaradom, a velikom stopom nezapošljivosti, gde su svaki mali pomak gde znači. Ako pričamo o drugim organizacijama u Srbiji poput vaše, imamo i riskove u gradovima koji nemaju visokoškolske ustanove i univerzitete. Kakvi su njihovi izazovi, jer verujem da imate i komunikaciju i neku vrstu saradnje sa njim. Da, i njima je malo komplikovanije. Ali to ne znači da imaju manju važnost. Jer vi imate, na primjer, grad Priboj, Užice, Zaječar, još mogu, vi ste rekli 23, svega u 5 gradova u Srbiji imate univerziteta i svi ostali 23 ne imaju, neku školsku ustanovu nemaju. I onda je pitanje kako da vi zadržite mlade ljude kada oni žele da odu da bi studirali. I kad već odu da studiraju, ako su dobri, tamo će neko na 3. i 4. godini da je regnetuje neku kompaniju koja je tu u tom velikom centru gde je on došao da studira i sad je pitanje da li on želi da se vrati ili ne. Upravo je tu značaj inovacionog centra da broj 1 te mlade ljude što pre uključi, da oni odu spremni na studije sa već predefinisanim znanjima, presetovanim podešavanjima šta žele i da kad hoće da se vrate imaju gde da dođu. Pre nego kada mi nismo bili tu i biste neko iz Novog Pazara koji je radio negde u nekoj IT kompaniji, želite da dođete, prvo razmišljate, nemam s kim da popijem kafu da pričam posle. Nemam s kim da se savjetujem, nemam gde da sednem uopšte da radi. To treba da omogući inovacijom centar. Imate gde da dođete, gde da radite, da nađete zajednicu. Jer izgradnja zajednice nije to da vi sedite u svom stanu, tamo sedi u svom stanu, ovaj sedi u svom stanu. Izgradnja zajednice je da se ljudi zajednički druže, spajaju, razvijaju svoj tim. Jer ljudi kod nas imamo tim super koji razvija jednu aplikaciju za kućne ljubimce koji su kod nas sedeli 100 do 100. I govori nemam gde da ostavim kućnog ljubimce kad negdje idem, kaže super, znaš šta, čuo sam da je to česti problem, ajde da razmislimo da napravimo neku aplikaciju koja rešava taj problem. Znači, inovacijni centar je tu da
mlade ljude u instituciji, u gradovima, u sredinama, gdje ne postoje visokoškolski ustanove ili gdje nema adekvatnih za ljude koji se to interesuju. Vrlo često u nekim gradovima te visokoškolske ustanove koji nisu vezane za industriju inovacija, za IT industriju, za primjenu savremenih tehnologija, da ih što pre uključi, zainteresuje, a i da im pokaže da imaju gdje da dođu kada tamo negdje to nauče što treba da nauče i kada budu hteli da rade to što će. Ljudi, članice, kompanija, mladi talentovani ljudi u Novom Pazaru imaće, da kažem, veći i funkcionalniji prostor gdje da dođu po otvaranju nove zgrade Riska u Novom Pazaru. To je verovatno jedan od krupnih koraka podizanja lestvica više u samom funkcionisanju Riska u Novom Pazaru. Šta su planovi za dalje? Čemu stremite, a da trenutno niste ostvarili do sada? Planovi dalje su da u našem okruženju pre svega pokrenemo program u svakoj pojedinačnoj opštini. Znači, i to sva ova 3 nivoa programa. I nivo treninga, i nivo podrške start-upovima, i nivo podizanja svesnosti o značaju inovacije i primjene savremenih tehnologija. I kada kažemo u svim okolnim opštinama, treba da znamo da pre svega zbog Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Univerziteta u Novom Pazaru internacionalnog, imate studente sa severa Crne Gore koji dolaze, studente koji dolaze sa severa Kosova i studente koji dolaze sa cijeli zapadne Srbije i da to je super način da mi dođemo do dodir sa tim ljudima i da nam oni budu spojna kako da dođemo do srednjih škola, do institucija, do dalje saradnje i planiramo da tu mrežu razvijemo, da u svakom gradu, u svakoj opštini ima neka naš deo institucije, bilo što biti regionalni inovacioni centar i naučno-tehnološki park u Novom Pazaru, gdje ćete vi moći da se obratite, gdje će vam biti blizu, da dođete da razgovarate o tome šta imate, koju ideju, šta hoćete da razvijete, koje vam nedostajuće znanja, sposobnosti, kompetencije trebaju. To je prvi plan. Drugi plan je da razvijamo naše interne kapacitete, jer sve ovo što pričamo je nemoguće bez ljudi i ja sam često osoba koja se najviše vidi i to planiram lako da menjam, jer jesam osoba koja se najviše vidi, ali postoji još ceo tim ljudi koji kad bez tog tima ljudi mi ništa ne bi postigli i cilj nam je da napredimo i saradnju sa institucijama podrške. Institucije podrške postoje i u okviru različitih ministarstava, u okviru nevladinog sektora, u okviru međunarodnih institucija. Zašto? Da bi što više se pozvali na to da je potrebno da se ulaže van centara velikih, jer vi već sad imate, nije to samo u Srbiji, to je u celoj Evropi, da iz manjih sredina se sele ljudi ka velikim centrima i to ostavlja jedan u dugoročnom roku nemogući ambijent za život i da onda treba da svi se potrudimo da taj ravnomerni regionalni razvoj bude na što većoj meri i naš cilj je da taj ravnomerni regionalni razvoj jedno od ključnih poluga bude industrija i inovacija. Jer to je ono što, ako hoćete danas nekom mladom čovjek, momkom, devojci da kažete da treba da se radi nekoj zanimljivoj industriji. Ako je to industrija, nego industrija inovacija, industrija primjene savremenih tehnologija, praktično kod se. Šemsudine, hvala vam puno na sjajnom razgovoru. Saznali smo puno stvari koje se dešavaju u Novom Pazaru. Raduje nas sve što smo čuli, svi rezultati, pratimo vas nadalje i sigurno se vidimo u nekom novom programu. Hvala vam na pozivu i ovako javno poziv da budete tu na otvaranju i da dalje pratite, jer ja se nadam da ćemo vi pričati uglavnom pozitivne priče. Hvala vam, sigurno hoćemo. Hvala što ste gledali 3. epizodu podcasta Zalet inovacija. Pričali smo o regionalnim inovacionim startup centrima širom Srbije sa posebnim akcentom na centar u Novom Pazaru.
Mi se gledamo u sledećoj epizodi, a vi pratite Zalet inovacija na svim društvenim mrežama.